Yada say ya mwakwa babiem Adom Badwam TV Badwam Jumadie no eso na ye wuku da 27th November. Papa yada say obambo no nhwe so panti ene yeti ase ade tun bia medofo anya 10 years wasase so. Cause enye easy sa so be sorry. Ene enye utumi so na ode sorry. Abasa kese bi ene na eda ye so anadwo da suoma onimu ho so hwe no. Na urade bambo no ye kese wo ye so nti sorry a medofo sa wo da de obo wo no ase no onye hwe fana se dama no akura no che obi ade no be da wase on ze de ya na otirimu ye ode ti enye urade sa no obekoso ahira ye so ya mo ache ya mo akwaba aha ye election headquarters aka 10 days so we ye fia 10 days so ye kwa akwoto aba asumdwe mu ayi mampani asumdwe mu ayi mrasebedwafo asumdwe mu ti mo ache ya mo akwaba eme mfa wo enye scapegoat na emom yemfa wo enye susudua ema asumdwe ye ne saa ibia be kama many incoming ora asante da ko ne gina ha no pay Benjamin so eye na brofudi ti be me na anope me mu ache na so shi so na me fun pay for no mo pesa na to shi oh very nice woman me who is ample though me physical me by pictures there what do you say hey oba na we be ma so uniform so we see work as video so hey mami yo so and then the Oko Fidelity Bank there here be baby obi ko baby hey you suppose to be ba say there bobu kala na you dey say say maba because ya maba anywhere na mti wa be me hu nyum to da de bia apostle be fiawo as be tiwa na kofia bedu aba na say munyi Yesu Kristo na ye mun shira ni din kronkrono wedi o say no any asama wa ni to ring you know what you akwese Yehowa yeah be ti obia o say me ye udi bi kaka de hanka say tie anapa him bia da akoma so bia onim fa ni je share December 7th na fa ho aho say ekoto asumdua aba na yi candifo na de me de wo daily graphic mo kai say aka mfie du no de me de pa say obi asemo ke no say a vote is a kind of prayer about the kind of world you want to live in say okoto aba no eyem paibo bi asa mpaibo no o sre abrabo ana kuro a opese wotinemu it is a kuro opese wotinemu no ehun aba na we dey okoto a vote is a kind of prayer about the kind of world you want to live in. If you want to live in a world of reset, John Dramani Mahama. If you want to live in a kind of upgrade, Dr. Mahmoud Baumia. If you want that change, Nipa 2, Chusubako, Alan, and Cheddar. Surprisingly, PNC, these people from that say, my many men won't be one. And I say, Nkrumah Museum. Oh, Uncle Nkrumah Museum says, what they go to about it. Yes, you was a good party. Hey, serious. Hey, yes. Well, Nkrumah Museum, what? Maybe any problem. Nkrumah Museum. Nyoma ekosu nyina wo ukona Nkrumah Museum akode. Okogene nsemu ishira. Oh, ya bremo ne titi semu na wo. Ne Nkrumah Museum. Bebrebe ekosu da so na Nkrumah Museum. Koso ya kika nyoma kese na wo de wo be flag banner na Nkrumah Museum. Na CPP almost o manya breni. Pa. Hey. Anya se mampan bi na mpese mi di o. Dem o mind yi buja bobo ade na e be me de tu ba cheda. Now the one na Nkrumah Museum. Na we so an kan chem kwasa na ide. Dia, masha mi hu CPP. Oh, wompa. Sa wona on check no. Ba wom. Yeah, you follow no de ehu be bi on. No Alan ti pragem. And I'm also another that was original hello FM Kumasi go no pejani nana de o pe fans o yee uluma de o pe fans
Adudi. No man and so no I open. Hey, Nana. Is it what free system you know? Onye mfiri mpa. And I would say why can be on the way who see kwana ko commission project a. And kwana kwaya soa. Hey, Nana. Hey. Amieshira. Hey, Nana do dan kwaku fuado. Sa. O de kwaku amachia wana pay. Ani afia. O de confuse de na ono anasem. Ade. Anana de say. Nana. O de kwaku. John Dramani mama. Ye for ono ye Kwame. O de Kwame. Mpachenyo. Kwame John. Ampacho. Kwame Mahama. Papa mama me watch you. Ojoso. Kwame John Dramani Mahama. Yes. Ana Alan de say. Alan Kojo Chiremante. Hey. Yeah. John. E dey be Kwame Kojo. Ana na say kwaku ana. Yeah, na no be kwaku. Iti Kwame mpiem. There be Kwame na for mo achiri. Hey, Kofi kra mpiem. Kofi wom. Kofi Akpalu. Oh, Kofi. December 7th, there's a meya duba. Uradi Jacopo. Enti we dey. Kofi ni amani e kotulo. E wati ase. E ju market wa. Hey, Uradi di kai mai e ni mo kai. Maybe a phone line so 0302211701 702-703-704. Also for the ebre. Abano, kotona sumdwe wi a. Yenko kan sumdwe nsam kire yenho. Obi wo ha wonte asumdwe na ye Canada na wo de bi. Ebetimi asesan obi a obo ne sumo pobo ne nti ye twen mo course se de da mo ye maye no. Ye ntwen mo. Daily Graphic say vote number 1 on December 7. Dr. Baumia tells electorate. Anna John Dramani Mahama, so His Excellency our former president say Western Region Chiefs appeal to Mahama for development. And I think pair from any man. So we say special voting member so and he all set for special voting. Nipa won here say omudi hu komo no IGP and electoral commission omo share edin komo. Bibia na kwa bibia problem here. Obi anyama na ayi na Ghanaian observer na me pese. Ghanaian observer. Yeah. Ghanaian observer obi ho afa komo. Ayenko same ho. Same no pay yam ache mu akwaba. Mejo Sumini aba deputy minister for health na what is say? Yankopon Adom ye ho ye papa yentie o. Na deputy minister for information so no what is an pay. Me say no protect you. This is what be deputy mo. Na mka also ye minister na gaza. Dabi any the branch here for man. Ayo, any wo ye. Yo, ma me fa video so na me ntia mo. Na me mom abaso. Na me tia, me am boss na mo branch champo. Ene nkoko MP Joseph Frimpong. Ene Dr. Mahmoud Baumia, ene na Adom Dan Kwakufado. Me hu se na Adom Dan Kwakufado obi a o ma na de a na ni eden eso. Me hu bi da. So bi be di president no awie no nam no dan fa se sa bia wo ye ma na ni eden aso. Na kakra mbese me kan se mo mienu a me so me lobby mam no. Me srem on the 2nd mo na mo kwa to special boot. Won oman here commerçant ene efua. Me srem se mo so me lobby mam no. Mo kona mo ko to mo special boot a mo nto ma na nado mo nto ma Dr. Mahmoud Baumia. Mo nto ma Dr. Mahmoud Yada se papa obi mpe wo so. Obi mpe no pay yam ache mu akwa baba Badwam so. Ye niam mini aba na nye obi mpe obi ntiase. Obi ntiase ye obi ntiase ampa. Wada wo ma ye nti o na wo hwe ye mfiri he. Obi ntiase muslim fi ache ma de mra. Yo ye nti o papa. O ma hina mi tia mu na na watie phone na no ma hina media for mesrem bebie. Emse campaign na ko so mu we fia de ba ko bi. Se o man pani dada John Dramani Mahama ka se ya to abama na esgrash onje. But as I say ya tro kakra no kula kakra nintinu. O se say ho no muntu mo so biom. It mesrem media for no se mbotumi apushi no. No tumi asisu dia se esgrash ya no ba ono di untia madesre die ni yo yada sepa ebedi hu djuman so amaw samo wa homa no so papa no pay ye mo ache ya we dia ma mentia mo na membo ma ba so kurenya me ni me sori anopa na me tie mu a the way am si ya no mo ya justice yada me ma twen ama mo ya de pa yada se we dia me kenyina ni se abatu ono bibie nsi ebe boko because ebe wie no na John Mama aye president na oba for Steve Fossilava appear king Obuasi West Obuasi East na Samuel Abaje any Akrofom Azuma says aye be system because ya to am MPP for na ba mputu yehu nti papa bra Samuel wa homa no so bra Charles I don't pay him watching the Badwam TV Badwam so
Ejemoso. Yɛda papa na ahwe free here no pay. Adom from Sunyane. Sunyane. Okay, yentie ya no ma wo ne so kakra ya last scholar ene Patrick yentie. Ehwe mo free Sunyane. Yo. Aye. Oh, yemfa Patrick ni yemfa nwie. Patrick anope ye mo ache mo akwaba. Why ma me jusu oburu Patrick ni ansa bu nsu mo pe na mgira me kase ne ma de mo so thank you. Yo, yentie we. Amentia menua kwamna na mentia na pa ahafoni ba. Beleni nyina ja obi ka afkanya ase number 1. Amentia no. Na sede na menua no bi ka no. Ye betre se wo fa sa de we si serious wa. Eno na wan hwi ne se o party no entimi anweni a ne binimu kwahyehyɛ wɔn ho akomfo afi obu nse binimu gyina street mu no wɔn yɛ dɛ yedidi ɛhyehyɛ taase no etimɛsɛ sɛ obu nsusu fo makoma ni saa nneɛma n'akyi because ɛyɛ tefra ahwe asɛ mutu a ɛdane nti sɛ yɛde saa de hyɛ tirimu a o party entimi anweni a ontimi nkɔhyɛ wɔn ho akomfo etimɛsɛ sɛ yesusu fa adwene bi hyɛ tirimu na de bi sie bia no nyame na amana basa. Yada se papa. Yada se enye last caller. Yada mo se pa de pache ne nkwa wo ho a ye be se hia ne bia tum bi. Boy me na ye hwe eyi ne. Well, so people back up the chat to that for bia brain mic. Na me observer no way. Me observer. Me say na se bi say Ghana gold no bia eduru no. Yes. Enwo aba animonyam pa nti no na me pese wo ho ensem SO East in focus. Also PMMC puts Ghana gold on top of Africa. Wow. World. You know to say young gold in a day. Na me anim ni ekononim pa. But no so just young kwa galamsey no there be original proper golden na ye nti ene ho ensam no ho nti ye wi ana. You hear sir other news na the way Babin's lawyer criticizes plaintiff for self-inflicted harm in court battle and fact check true Napo mentioned John Mohammed's name instead of Dr. Baumia during address at UPSA. Yes. And this was celebrating Prempe that Santehene banished by the British. Big one. Freddie Blaze claimed country's inflation rate stands at 14% falls. And what's the so when you adomonline.com. The exchange inquiry on the paper said His Excellency the President has said that Ghana will not burn. Nanado Danko Kufuado. And I show you this. Yesi agudie mo nsam Erica said wadi to so. Na watchi mu nyina nso health tips no a stroke. Me we dey titu no kwama mabunu no pa. Nkranke to akora nya stroke. Dey ntia your lifestyle. Kan yan ho na watchi mu nkoma a yedie no na juada benada ye dia bene wuku nso. Tie bi ne nyina ye fa mo ye ho bra. Na fe ho se pebeba. Komo interviews ba ku mienu beba nsa na pensem mo no ato aso. Nti ko so mo afidie na Adom TV fi se wazoe. Edas